Murimo yo corona Kenya na thiguru yonthe nendini utemete ntame na kwangarata ni biashara na kinya mikarire ya thiguru kaunti ya Meru kinyete tinyuma mpange nene ringigite anene oya kaunti ingi kekumakania ni ati antu baingi nendini bakubukire murimo yu na mantu mwanya na ra nende bara bakwatikana murimo yu bakutha bakilukira kinyamara na bakutha kinya bacoka mitio madaktari bongwa bara bakurigita murimo yu ne bakilukira kinyamara kinyabo arabangi kinya bethirite bakiwa muritwa ya murimo yu kendo ko ni bicha yongo ya murimo yu kire ureka di kaunti ya Meru mwandiki wetu atitonti nyari kinyone thirite akiukie talire ochambo na otonya mwaka ndene na arachi baba kurigitirwa na kene chunchika bithatu na kimuthie kironoro mwanya ndene ndwene na corona. Okiri rugono rwa mpanga ya muthemba no mwanka kwithirwa kuri na nchamba cia gukenerwa na gwikirwa bunene na kirindwa iji na murimo jwa corona kuri na mabisa bogima bara bachitirite gwikira moturo ja ugwatine kienda kumenyera ajeba murimo juju jwa corona. Rugendo rwao rutethirite ruri ruruthu. Twanjaniria na suspect case ire anjiriria link it was on 17th March. Nambugo yakuja ndagiro gwabona nyanda matuka kona kulingana na ule areti. Wana muntu areti ngari jeje police na ikiuga kiringe tuma. Ndaigona patient ndaigwa nkamurumirio kana nkamuthambiria room ya very mbudakini mwanganya ya kinye extent mondo gonyante kwenda ngugeni no mpanire but out of counseling na colleagues motivation na colleagues ile bangi bambira uja mwaji onge otonire kwa gitate ugekira nguo wega na ukamenya uyu mwaji contagious kugitate okwando from there don't accept na no mbitango covid na ndenderea ni bataririte thina ire anene Burundi kwathurwo ni mwingi na kinyanja ciao kuringithanwa na murimo jojo. Challenges tia frontliners katugia mbere stigma. Yeah, stigma nonto I'm very sure okira muntu ali na experience yo ntuko embere rera twambiririe ugitaja uritwa tandambirie gwitwa Oscar wa COVID. Omara kugome ukaigwa kenio COVID kenio corona wanganya the munya mukuru our families relatives bakiumara bakaigwa ubara ibanje corona. Guchionera na metho ugwati na kinyamara ke murimo ja COVID botethirito buri bubuthu kiri mathuganio jao. Sometimes nyatu yotu ngoto tuka traumatized nonto meo kuona na okuigwa this thing ya pole ambiriria na okuona on the ground no kuona nyakwa bona metho okuona what is happening on the ground so nyatu yotu ingwa nditokalithagiwa ndine ni counselors bagatwariria na kuguchia takwana nja na gukaraniria na endo bao ni changamoto ingi ire bakuga ni nene kiribo kagitene gaka nande batwe to marau kurio tuita kurara tu school tu timo ye COVID treatment unit kurio tuita tukarara kenda tuithira tu now for like quarantine lazima tuithire tukimenyera patu tiita namichi kuru anabetu achiari na inyaturi na chore utekwa na family we na family no komisi ubona ande no kugwenya no batigwetinya kona mutora ora onda te watenenya mantu za batikuthithia na te kuthithia thai uciajanite wa karao ane muntu na no kugwa tu ukiringithika no te gwita ende coach umiri. Akiaria abisa munene wa ugima Dr. James Kirimi na ikirite mono abisa baba na kubachokeria nkatho cha mwanya ni untu baguchitaniria. Chokeria nkatho daktari wetu barabombeta ku bitangugizi na guchitira nontu kinyadhane atungatiri ba meri tibonde bomba ko labege isolation center ko baraba chitirite ba ke isolation center ya Meru level 5 na Meru county na bachokeria nkatho muno nontu baguchitira kwathorana na nja ciao na family ciao nikienda bomba gutungatira antu betu barabe na coronavirus. Na ugite kaunti ya Meru ni irigirite kugwata ajeba corona magana kenda muthiene jo mweri juju na thirikari ya kaunti ya Meru ni guchiuma uria kumbika kenda kwithuranira. Ke planning yetu to guided ni national government Meru county ni mwa county ira tu chi prepare kukombeka na kwina case chiukinya magana kenda mweri jojo enana kwita jo kenda na jo 10 na wau kwatuika ke county chionde cha Kenya bena itanda biro mba gutungatira antu magana 3 witia so projections chiratu ira chocha kuma national government ni tuchitayarisha kuza tena patients ba kuiria ngiri mwe na ikyo tukita mikakati
kiri yerekerere thirikari nene ra kwathura itanda 600 na gutariria aria Meru ikinyite na kuga ibagwika mibango ya kinya kwathura antu nja ciao. Tutarishite itanda bya kinya 100 biria tutengete kenda tumbo tungatira cases cha corona chioneka mwongozo ja jukuta i tumbe kuinyeria home based care na batu Meru County tugerete kuza tuna training cha babeto community health volunteers kena ombo stetheria na home based care na kwa rina betu ba isolated nja, lakini kenda mtu isolate anja kwawe no mwanka daktari wetu baraba kusikana mambo ya coronavirus beja batage wakunja tutetekiria mtu wa isolation kwa wenja ena twana tunini kana anja ina kuruga kurukita miaka 60 ndo tutakwenda with na solution nja na endera bado kusambaza muri mojora kibange barabenja na batebati kwa wate muri mojuju. Nkurukina ugete thirikari igatigira gute mwanjie kaunti ya Meru kairungamira ngarama ya kurigitwo murimo wa corona bora bwithiritwo buri ugua kiri antu baba ingi. Hali yetu mwaka juu akitu ambeti jo July tuna budget ya over 150 million ya kugura into bila bigatetheria kindu ya coronavirus. Patients betu barabonde baete confirmed COVID-19 positive kana bena coronavirus turi batungatira gutina mari cost yeje thirikari yetu ya county government of Meru yaugire ka shoulder cost yu yonde ene hospitali chetu ndu tuonete kinya barabe ome ya raia betu kana barabandiki ngugine mwanya ni insurance companies batakurungamira treatment ya coronavirus ndene hospitali chetu, lakini watu Meru county government patients babonde baonekete ke isolation center yetu twaba treatire gutina mari na tukaendelea kwa treat gutina mari ndu twethirikari ya county government itonete watu ga shoulder burden yeu ya go treat cases cha coronavirus. Mutegeri wa TV nkerigira gwagwengo kwithirwo gicionera mbica ati kama nchoma ya corona inatwi na irio na nande ni kanya gakwa na ugo mutegeri kwitigira ni tukuthingatira mitaratara ira yikio ni thirikari kenda kurigiria gutamba kwa murimo juju. Nkiripotera Weru TV ndene ndoene na corona mbitagwa Ntinyari Kinyua.